mu mugambwe FDU inkingi bavuga ko batangajwe n'inkuru ya Boniface Twagirimana. Mu kiganiro na mugenzi wacu Placide Magambo, Vice President wa kabiri wa FDU inkingi Justin Bahunga avuga ko bafise impungenge ko yoba yazimijwe n'inzego z'umutekano zoba zishaka kumugirira nabi. Justin Bahunga atangura avuga impungenge bafise. Twabuze umuntu wacu Twagirimana Boniface akaba ari Vice President wa mbere wa FDU inkingi warufungiwe Mpanga ku itariki ya 3, akaba twumvise yuko inzego z'amagereza zivuga ko uwo muntu ngo bamubuze, akavuga ko abantu babuze, twaba dufite ubwoba yuko ko abantu ashobora kuba yarigishijwe. Ibyo murabishingira kuki? Turabishingira kuki kuko nkuko nakubwiraga abo bantu ahantu bafungiye turahazi, na ahantu hakomeye kandi nyango urenge urwo rugi rwo mu nzu, urenge ntuza urugi rwo hanze uje ngo wagiye nta wontu kubonye, ahantu hari ndu hari hakomeye, twumva ko ibyo bintu biteye inkeke. Urwego rushinzwe amagereza ruravuga ko batorotse. Mwebwe rero sinzi ikindi mwaba muvuga, wenda mushingiraho muvuga muti bazimiye. Niba sari bo babikoze babizi, ari inzego za leta zabikoze, ubona ko babyemera ngo bakavuga bati twebwe twabikoze cyangwa ntabwo batorotse. Reka niba ari nka Yezu cyangwa ari ho mutagatifu ugenda ahantu akanyura mu nzugi nta kibazo kubera nta mubiri bafite. Ese mu minsi yashize ko byigeze kumvikana ko nubundi hari indi mfungwa nayo yari ifunzwe yatorotse, bikaza kumvikana igeze hanze ubwo yatanze ibiganiro ku maradiyo, ku cyanga ho mwumva ko bitashoboka ko yaba yatorotse? Ntabwo basobanura ukuntu wundi ukuntu yatorotse. Nibyo nakubwiraga, hari ukuntu abantu bashobora gutoroka akaba yasohoka n'abandi akagenda. Mukaba mwifuza iki rero? Nuko icyambere na mbere leta nishinzwe kurinda abantu. Kuvuga ngo abantu batorotse ntabwo bihagije. Nibo bagomba kutubwira uko byagenze, ntabwo bihagije kuvuga ngo batorotse gusa, kuko bashinzwe umutekano wabo. Cyane cyane kuko dufite n'ubwo yuko abantu bagiye babeshyira ngo bacitse bakabarasa, kandi tukibaza n'icyatumye yari kumwe n'abandi mageregere baregwa ibintu bimwe, bamukuye mu bandi batengwa mujyana aho ngaho. Ahageze nanone bamushyiraho undi muntu wundi tutazi kandi uzwiho ko ari umuntu ukora ubunyabyaha, ngo ushobora kuba yarashe umuntu, bakamushyira mu cyumba kimwe iminsi 2 mbere y'uko ngo hagera, kandi yari yaravuze ko afite ubwoba bw'uwo muntu. Ubwo mukaba mukeka rero ko ari uwo muntu waba wamuzimije cyangwa yamuhitanye? Bajyanye ahubwo